Madekwana a vhuḓi kha Belra News, hu khou tevhela News Weekly Court Reports na Mpho Felicia Mudau. Hafha vhaṱaleli ri vha ri tshi khou lavhelesa mafhungo oṱhe o tou ṱhoza mafhungo fhano tshiṱirikini tsha Vhembe. Ri vha ri tshi khou amba nga Musina, Makhado, Collins Chavhani khathihi na Thulamela. Kha thoma ri lavhelese mulandu wa muhumbulelwa ane a ḓivhea nga Fhaṱuwani Mulaudzi ane a khou livhana na mulandu wa bulayo na murathu wawe ane a dovha hafhu u farwa. Ri tshi amba nga Fhaṱuwani ndi we a ḓo ṋetshedzwa beiḽi ya zwigidi zwiraru na maḓana maṱanu nga khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Thohoyandou ṅwedzini wo faho. Zwino muhumbulelwa Fhaṱuwani o fhedza miṅwedzi i re na tshivhalo musi a kati na u ita khumbelo ya beiḽi, sa izwi tshiwo hu tshe tsha ḓo itea nga ṅwedzi wa Luhuhi na ṅwaha fhaḽa vhuponi ha Tshisaulu, hune ri tshi lavhelesa kha sia ḽa vhutshutshisi ndi vhe vha ḓo hanedzana na iyo khumbelo ya bail, sa izwi muhumbulelwa Fhaṱuwani nnḓa nga muṅwe mulandu une wo bvisiwa kha mitevhe ya khothe. Mulandu onoyo ndi une hu khou humbulelwa upfhi o vhulaya muzwala wawe. Zwino zwo ralo muhumbulelwa Fhaṱuwani o ḓi wanadza phanḓa ha madzhisiṱiraṱa wa Thohoyandou nga ḽavhuvhili ḽa vhege yo fhiraho nga ḽa 29 Fulwana, hune mulandu u guma u tshi khou pfukiswa phanḓa kha ḽa 26 Ṱhangule ṅwaha hono, hu itela uri milandu yoṱhe ine a khou livhana nayo vhuvhili hayo i kone u ṱumanyiwa. Ri dovha hafhu ra bvela phanḓa nga u lavhelesa mulandu muhulwane vhukuma fhano tshiṱirikini tsha Vhembe, mulandu wa muhumbulelwa muprofita Vho Skhubu Phaṱhutshedzo vhe vha ḓi vhonadza khothe ya madzhisiṱiraṱa nga ḽavhuraru ḽa vhege yo fhiraho, hune muhumbulelwa Vho Skhubu vhane vha ḓivha vhukuma sa muprofita Vho Murito vho ḓi vhonadza khothe malugana na mulandu wa u tshipa musidzanyana wa miṅwaha ya 14, hune ri tshi amba nga tshiwo hetsho vhaṱaleli ndi tshiwo tsho iteaho nga ḽa ṱahe ḽa uno ṅwedzi fhaḽa kerekeni yavho Sibasa, hune muhumbulelwa vho ḓi vhonadza khothe, hune mulandu u fhedzisela u tshi khou pfukisela phanḓa u ya kha ḽa 5 Ṱhangule, hu itela uri vha kone u ṱumanyiwa na miṅwe milandu miraru ine vha khou hweswa yone. Zwa zwino muhumbulelwa vha kha ḓivha nga ngomu thumbuni ya Lukhoye, kha ri pfhe musi makhulu a mupondiwa vha Bishop Vho Tshifura Masala vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. Tshiimo hetshi ndi tshiimo tshi konḓaho, fhedziha ri khou livhuwa mudzimu we ra vha ri khou amba naye u bva tshe zwa thoma, vhane zwa zwino vho ri ranga phanḓa kha mushumo hoyu une ṋamusi ri khou pfa ro takala nga maanḓa musi houḽani munna ri khou ḓi vhuyelela naye nga dzi 5. Ndi pfa uri mudzimu vho vhonala lwa vhugala. Tshiimo tsha ṅwana tshi khou vhaisa nga maanḓa, tshi a tatisa. Ṅwana ha thu ḓi fulufhela, mbamulovha vho ya sibadela, zwino u kha ḓi u tshimbila lwendo lwa sibadela futhi na nga ḽavhuvhili na nga ḽavhuṱanu ḽa vhege ṱhaho. Ṅwana ha ḓi fulufheli, ende na zwino u kha ḓi tshuwa na zwino u dzula a tshi ri vhudzisa uri uḽa munna a wana beiḽi ha nga ri vhulaini. Ra mu vhudza uri a zwi nga konadzei, ha nga ni vhulai, ende uḽa munna a nga wani beiḽi, u khou ḓo dzula dzhele a bandit. Ri khunyeledza News Weekly Court Reports nga u lavhelesa mulandu wa muhumbulelwa ane khou hweswa kana u pomokwa mulandu wa u tshipa ṅwananyana ane u ḓi vhonadza phanḓa khothe ya madzhisiṱiraṱa nga ḽavhuvhili ḽa vhege yo fhiraho. Hafhanoni ri khou amba nga muhumbulelwa vhane vha ḓivha nga Vho Maine Vho Mavhungu Andres Mashavha vha miṅwaha ya 71, vhane vha khou hweswa mulandu wa u tshipa ṅwananyana wa musidzana a re na miṅwaha ya 14, hune ri tshi amba nga hetshi tshiwo tsho iteaho fhaḽa vhuponi ha Nzhelele ha Modimeli nga ḽa 2 Khubvumedzi 2024. Zwino havhanoni maine vha khou sumbedzisa zwori vhona vho ḓi vhona mulandu kha zwine vha khou pomokwa zwone. Zwino khothe yo pfukisela phanḓa mulandu u ya kha ḽa sumbe na ḽa malo Tshimedzi 2025. Zwino mudzulatshidulo wa Action SA fhano tshiṱirikini tsha Vhembe Musanda Vho Khwara Ṋengo Khulu kha ri pfhe musi vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho nga uyo mulandu. Ḓuvha ḽavhuḓi vhathetshelesi, ane a khou amba hafha ndi Musanda Vho Khwara Ṋengo Khulu, Regional Chairperson ya Action SA fhano Vhembe. Khori vhathetshelesi ndi khou vha ḓivhadza zwa uri case ya Vho Andres Mashavha heiḽa yo u tshipa ṅwana wa 14 years ya ngei Mudivheli yo dzhena khotho ṋamusi ya Dzanani, fhedzi mulandu wo sudzuluselwa dzi 7 na dzi 8 dza October ṅwaha uno. Khori vhathetshelesi nga heḽo ḓuvha ri khou ri vhathu vha ḓe vha pfhe
uri na zwo tshimbilisa hani zwa mukala ha vha maine zwo tshipa ṅwana wa 14 years. Ndi hono guma ha News Weekly Court Reports kha ri dovhe hafhu ri ṱangane tshifhingani tshi ḓaho wa there. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Awanga zwi ḓa kha sia ḽa masheleni. Belleran Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi wanganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belleranbrands.co.za. Belleran Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.